nebeski bestelesniče i spomen slavimo i svi sveti svoji nas pomiluje spase kao blagi čovjekoljubiv. Molitvama sveti Otaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, poštovani predsjedniče i brate, predsjedniče Udruženja Vasojevića Vaso, poštovani gradonačelniče grada Berana, gospodine Šćekiću, poštovani predsjedniče Skupštine opštine grada Berana, gospodine Kikoviću, časni narodni poslanici, uzvanici, potomci Vasojevića, svih prijatelji Vasojevića, a posebno poštovanje i velika radost zbog prisustva njegove ekscelencije ambasadora Republike Srbije, gospodina Zorana Bingulca. Želim da vas najpre pozdravim u ime njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koji vam i sa dičnog i junačkog Cetinja i iz ponosnih Berana šalju svoje očinske i arhipastirske blagoslove preko nas, ovde prisutnih sveštenoslužitelja, blagosiljajući rad, djelovanje, misiju i ciljeve za koje se zalaže ovo udruženje, a ova duhovna svetkovina, kao i sve one prethodne koje je ovo udruženje tokom prethodnih godina organizovalo, a posebno one koje su vezane za obnovu Vasove crkve na Nožici, za obnovu čuvene Vasojevićke litije, za obnovu brojnih svetinja u plemenu Vasojevićima, da pozdravimo, da podržimo, da iskažemo svoje poštovanje prema svim tim aktivnostima i sveukupnom djelovanju ovog udruženja, koje, zašto ne reći, u tom dijelu i segmentu i tekako podržavamo i pozdravljamo. Pozdravljam i čestitam krsnu slavu svima Vasojevićima i ja kao jedan od potomaka Vasojevića, što sam često i isticao i javno i privatno, radujući se što sam večeras ovde sa vama i prenoseći molitvene želje i pozdrave moje sabraće visokoprečasnog protojereja oca Branka Tapuškovića i časnog jereja oca Dragoslava Rakića, nadležnog paroha. Neka bude srećno i blagosloveno, neka sveti Arhangel Mihajlo i sve sile nebeske bestelesne štite pleme Vasovo, da ga utvrđuju u onoj pravoj, istinskoj, Božijoj vjeri, da ga vezuju za svoje svetinje, za svoje temelje, za one iskonske svetionike koji su davali put i putokaz i osvetljavali te puteve i putokaze velikome plemenu Vasovo kroz mnogovjekovno njegovo trajanje i istorijski hod na ovoj zemlji. Neka Gospod molitvama svetog Arhangela Mihajla blagoslovi sve plemenike Vasojevića, i one koji su danas u Vasojevićima i one koji su širom zemljine kugle razvijani na sve 4 strane sveta. I mi smo večeras sa njima i oni su večeras sa nama, kao što smo uvijek svi zajedno oko svakog dobrog i čestitog i časnog djela. Bog vas blagoslovio i svako vam istinsko dobro darovao. Amin. Bože daj. Amin.